أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hamdi kerama uzvišime gospodara Allaha azza wa jalla koja stvori amen, uputi amen, bare blagodatja nijametja dingi amen. Salavatim selami bi čalađikom aruman gu pejgamberu Muhammedi alaihi salatu wassalam. Desri familija ehli bejti, lesalam alaku muslimima nita kvalio ashabijem sama mušakula katrudinenpe, ko piro životi ki praksa taneno Kur'animo suneti džiko i umul qiyameta Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kalalin kodin. Palo su Allah azza wa jalla vazdela Isa alaihi salam u preki Havaj hemole spasini znači taro nevernikija pu a čola znači negde koro šov vekija bizo nebi bizo resul. Znači Allah azza wa jalla palo su vas dingjajem spasinja Isa alaihi salam u preki Havaj vas dingjale namukela em nabičali pejgamberen niti resulen niti nebijen. Znači upravo put skoro pa šov vekija. Pa za dva šov vekija kalalen o širk ki dunja bud barilo, bud proširi salilo. Pa palo dova o Allah azza wa jalla si kavi, odlučinite si kavi piri milost, piro rahmeti vašo čovečanstvo, embičali palune pejgambere, koja je tano hatemul enbiya o Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Pejgamber alaihi salam uvela bijando ko berško avikini pe amul fil, berštaro slonja. To se nevi kod dva berš odlučini jektarja besinija te avel, hem te peravi ekaba. Pa baš kod dva berš bi angi ovako Muhammedi alaihi salatu wasalam. Tlape kada o pejgamber alaihi salam bi andilo, tega ni o balkonja, tani Kisra, tani dva vladari, bele rušisalile, mudardili ejaga čadili, taro vatru poklonikija, taro mamušakula kerna širki Allah je sazvore. Inače, u pejgambera i sam penđardoj taro kaj bijando sar jetimi bizodan. En ket kera lafi taro status jetime sora kate buti morate razjasnina. Samede taro uglavnom manuš jetimi egal da li sine daj ili dad. No međutim jetimi taro kalalen isključivo maksami koja ačola bizoda. Hemostatus e jetimesoroj džiko lesoro punoletstvo. Palo su ovo uvela više šerijatsko punoletno, ona šaldula ki leste o status jetimeso, ona ne više jetimi. Ali samo ako odad na kela i dunja. A ako je daj na kela, to ga šom na ne jetimi, ako je se džik do odad. Znači te razumiram, isključivo znači odad, evo dva sađiko, lesoro šerijatsko punoletstvo, a palo dva našadula znači više o status jetimeso. O pejgambera islam džanaja kaj bijanđula sar jetimi sose, sebe pika je odad lesoro anglav o Muhammed a.s. te bijanđo, odad lesoro šov mase kan gleder lesoro bijani banakla et dunja. Pa Rasul a.s. znači bijanđula sar jetimi, hem ki zaštita te arakle te pazile lele o papo lesoro Abdul Muttalib. A palo se o papo lesoro na kela i dunja, toga šlile o kako lesoro Ebu Talib. Pa je daj lesiri džanaja da penđa doko asal na kela i dunja, a o panda sine tikno maksami. Pa džana asal isto hinele panda jek daj, palo put, koja put ledingja, e Halima es Sadija. Pa laki kedalo Rasul a.s. neli sar maksami ka se valami tut edel, ovki late ki Halima baro hayri angya. Ama Allah azza wa jalla sebu Resul alayhi salam dingala baro bereketi kola ke bakrem kola kono barvani pa. Pa je puti dok Resul alayhi salam maksimi sine kelo peske avere evladenca apanda ki Halima hine avelle so Jibrili angalsao maksimia peravle ki puv havela soro kolin i kalile soro kalbi šela kojeg posuda hem povele panje. A kada dovadi kleo maksimije, lele taridar te našenem te pištinem. Pa ova gele, te vikinem nekas pobaren. Pa dok on sa ova gele kerge, Jibril a.s. togale soro kalbi zemzeme apina penege ki posuda, hem od stranija jek deo taro šeitani, taro le soro kalbi. Pa palele soro kalbi irangja znači napalal kothan,
kolesoro konin. Pa Allah Azza wa Jalla Pejgamberi aleyhisselam arakile taro tiknipe. Nikad Rasul aleyhisselam nije drom na kerdja seđda bašokipija, hem nikad nije bila čibutio Rasul aleyhisselam na kerdja kopiro hayati, ni pa alkohol ovpira ili pa probinja. Sine pastiri sa većina od Pejgamberija su si neki dunja, ženinga peneri penđardojtano, palo so bajrola, kovaola trgovco, ženini pe barvale manušnjaje. Hem lake ki krajka kerela so buti. Pa kod imam šindi kla kajtano poverljivo, kajtano znači manušta rovafi pošteno, dela peko predo znači te ženini pele, a udejtani Hatidža radijallahu ta'ala anha. Pa jekti vekna Rasul salam gelo neliko drumo sebe pri trgovina, ole diklale jek monaho ili jek svešteniko, koja vikini pe Buhajra. Pa kada diklale duraldan, učilaj manušen, kuma kop čiravi gajla tarakva evladi, tarakva terno, pa vakerdo sinele se, kuma ne so kako Ebu Talib. Pa irino Buhajra in vakeri kuma ovih dive kao Pejgamberi tarakva ummeti. Pa pušeljat kuma kutar tuđane, hanala niko na nakla katar, ako akavat ham, kaj nam bešla, osim tovel Pejgamberi bišadotaro Allahi, a mele diklum na kindoj bešla kodova tam kote svako je Pejgamberi kova goda gatar nakla, kodova isto tam bešlao. En kodova tam na bešla niko osim toga kasu Allahi biringjato Pejgamberi. Znači tamo tiknipa kava svešteniko, osjeteni išaretja kaj ovih gdje kao so Pejgamberi koja kometija tla katare na nakle nijek kasu Allahi biringja Pejgamberi to je, a kodova tam te bešelo te, pa vlame diklune samo bešela, a ovih gdje Pejgamberi kao. En mladi kava kaj lese oblaku upravo šero, kaj god džama lese ladu kero. En mladi klum lese opečati taro Pejgamberluko, ko lese rodomot, ne ki plečka ori sam, i nele pečati kaj tamo so, belegu kaj tamo, bićalo taro Allah Azza wa Jalla. Pa u Mekkenlije, saso sinani Mekka obešutne, ole zamangle. Čak dingele neli penđalo dvasar olevi kje es-sidik hem el-emin. Es-sidik po iskreno, el-emin poverljivo. Pa bi penama pe kaj o manuša, subhanallah, bi leste anen pire buča, hem leste biden ovte pazimne. A u Pejgamberi, anglani kao tavele se u Pejgamberluko, bud počminja sine sarte cidau pe ti strana, hem korkori tovel, i penđardi pećina neli, hira. Amo tebi bešel sine divesenca, rakja, neko boraka, nekad bi desindio lahem po masek dive bijačolo te, korkori bijačolo. So kerdi Allahu alem. Kamo islamska linija, pa neko te zikri kerdi Allahem. Nego man o te obožavi ja devle. Sarko samo način o Allahi Azza wa Jalla na šukar džanom. Pa ekrat doko Pejgamberi ovela arakaja pećina hira, taro je drom, nešto le palaldan bud zora leste stegingja. Hemom naštija te mrdinjam. Pa sinele seva kerdo i kara. Učim, čitim. A ova keri mela i numo kolendar kola džanim te čitim. Pa kova pale pomanje se čitim kara taro tero gospodari. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Čitim kova tero gospodari kova si kavi nema. Kova si kavi, hem dela džandipa, a ovo je rijem kova trinoma, a kova slučaj desim jape. A čitina kova kova mela džanap te čitina. Čitim kova naptiro gospodare su kova storili pa mela džanap. Hema kao ujedno ovela, početak taro Pejgamberluko. Ne rekla, andune kapke, tari objava počmjena je Pejgamber s.a.s. Pa odva mu kelle, a odva ovelo ujedno soko od Džibrila a.s. Anđale se anduni objava. Pa Pejgamberi aleyhisselam ilkiola sigate od har, sigarem džala kereki pire Hanuma i Hatidža, kada dželate reslava kerga ve miluni, dethiruni. Učarima, garanima, hudjala sam da. Pa palo su o čovječanstvo više ovela ki zabluda, ko širko, Allah Azza wa Jalla počinite mu teopiru rahmeti ki dunja. Pa Pejgamberi aleyhisselam počmini te širini od dini taro Allahi Azza wa Jalla. Lewale Hatidža radijallahu ta'ala anha, jer omni lesiri, hemi garle
Tiri familia, Kovereke ibnul Newafa, Kova Leuba vestingem haberi dinja, ema kelgane se, nikon alo, odolea sovaja tu alan, a te novele dușmani. Znači unapred delea te spre mine. Kana tu odolea sovaja alan, Džan, kaj slično i nema glav tu te mamuša, biri metari strana je demlje, sirika se obiringja, ama dušmanja obavezno si ne, znači spremim tu kodova. Apoi su peigamberi alihi salam, meli uloviše peigamberi, su kerala, che dela sai manușen, o bregu abdisutno, pa și uzali Kaaba, cu avicini pe Safa. Bikini sai manușen. Pa che da che disali lo manușa, peigamberi la teva kelen ge o manușa, în cu ame, tu meno pomeninava, am glederli, e pari kazna tu mengeteavă, pa irinle sakrane sorokako, pa bulehe, enela o te propadini tutar, enela o dive, la zarem serbe pe akavali tu amen ke dingeana menakate. Te va kere amen samo demek, te tu amen ka degodi. La nek propadini tutar, orez dive sva čilo tuđe akan. Demek, lelanin da vreme ovneli. Allah za uđere, znači objavini sura, ko te na netu prolestanova, neka propadina je bulehem, a sigurno ka propadina tebet jeda je bilehem, o teb, a ovča će pasi ka propadina. Govor samo Resul a.s. trpim, znači, emo ashabi, a vesele, samo sebe prije, kaj vikinena je manušen, Allah za uđere tu božavine, taru širk, taru kufr, te durjoven. Benđardejta ne bud slučke sarola batinge. Je klenda tamo Bilali radijallahu ta'ala, kod ja žega, kod oata tipa, kod kita. Hem lese stena, kokolin čivena. Hem mukso čigele se stena, kod ova žego, kod kita ti pošik, nego hem plus lea bičeja kuvena. A ovo celo vreme, a on makerele se, vake kaj, o Muhammedina ne bi čal dotaro devel tu marodo ovako, tu menu makereno, hem kao Allahi uzo Allahi sipana devela, a ovo celo vreme, ehadun ehad, ehadun ehad. Allahi tamo je verde umane. Iako je mučinena, pazi nekako koja situacija može se dozvanimo, mujate vakeri, ne bili piro životu te spasili, no međutim Allah manuša je ne imani ko kalbi, čačutno imani. Ko zamo samo patije? Pa pinđadoj tamo sa roditelja taro Ammar, anglal kolesere jača, činena je o peigamberi na kemu zilen de vakeri vla dokola kimuka ovena, keren sabări o tumen sosene familia taro Yasir, tu marot ham ktano ko jenneti. O Habbab, leci gele ko žar, gile se rodumo sana tabilo, a o ništo delalen godi sad na kjan dune narodi akola gyare malteterije muslimanen. Peigamberi a.s. bi gerek tavafi ki Kaaba, pa bi počminen le, avele se paladane mastar le andogat, hem uțin le, pahari falia le te tasavem te mundarele. Je gdje dok Resul sallam isto penđardo slučaj angal ki Kaaba kldini namazi, Allah avena im koleso rodumo frdena, znači od ova andralso i kalipe tarikamila, tarideva, ke do kurbani činela funeli. Allah mela lipa, Allah organja, Allah buča, frdena znači upraljesti. Bešu trin, beš Allah trpinena, mučiba, mudariba, pa čak hem bok haliba. Trin beš trpije, bok, so se omekenlije čige saj muslimanen, če želen bojkot, če blokirjenen, pa ova muslimanje ne primorime tehan o listija taro kašta. Sa onakva trpije, ne bili u islami te barjove. A gdje menge u islami ki tacna, ama nažalost muslimanje je nam samo prijek sezona. A Allah živim u islami svako je gdjeve. Hem Allah patinge baš u islami. Amena gdje ja sloboda i sjamen ja kaj subhanallah. Niko na branine amenge, tolamen, Allah je soro keru pralki pub. Niko na branine amenge, te klanina kaj mangaš čak što više. Niko na branine marehanu menša mijenca vreal tikloven. A on bojkotinelen, blokada, trin veš, taro na nipa, subhanallah, listija taro kašta hale. Pa isto je gero Resul sallam, znaš te još i te zdržini neli od ova pritisak od te, odlučinite džalan u Taif. Eman u Taif te vikine manušen. Ava isto dori slična situacija na kjela, čak što više ola, barencare peigambere ga džinena.
Pavele su meleko Džibril i vakeri puna, dozvolin mangeja Muhammed, te učaravljen e bregonca kulajta nekate. Sav no bregi u projende kučarav. Ama opila na šaj kao potomstvo palilende, kola je Allah za uđeli kao božavinen, hajme se širk na nečekeren. Pa kada je situacija više ten ovela bud harijan Meka, e peygambere se ne ashabenge, o Allah i dozvolilenge te keren hijra, te mu kene Meka, ti klonuta, te džante se minenpe, ki Medina. Pa Allah Resulullah Islam, udarata Ebu Bekr, hem obavestilne kaj hijra ka keren, kaj ov drumo kad si del, kaj ove Meka ka mu kel. Pa irinu Ebu Bekr împucelile șai metuia tava, nu așa e tave. Pa Ebu Bekr tari sretja počmini terovel, kaj kovel so amal ko drumo e peygambere alaihi salam. A kirat tari hijra ko dive ke da valani sa sam te mukele Meka, kole so rutan, pašlova o Alija radijallahu ta'ala an, o pašlova ki desiri postela. Pa o Alija pire teloja, te pena štitini, pire životoja, štitini znači peygambere alaihi salam. A Ebu Bekr i kloje Resulullah alaihi salam, hem i klona tari Meka, pa Allah avena džiki pećina fele, ojta nari podur tari Meka. Hem ki pećina Andre kedamile, duj rupe sine, a Allah Andre kudio peygambere mu Ebu Bekr. Pa evo Ebu Bekr ke dikla Allah duj rupe, paragja pestaš kotor šejem, pa la je grupa. Ama je grupa, našteate panom orandilo po protečirel. So desinipe, pa je sam vam zasovel, taru umor, se pećina fevr tani hari podur tari Kaaba, taru umor lelo osojba. Da je andini pe navalini pe upravo Ebu Bekr. Pa taru djeru pa ka je Ebu Bekr čigja popro i klola ne samo hajvani li so, hem kicini neli Ebu Bekre, budu kavili. Am auto prona i kalem na mardini, taru baro mangi pa prema u peygamberi, le mate vas del taru sojba neli. Neko odmorini pa Rasul a.s. So dezini pe tari bari duk pa Ebu Bekr počmini terovel. Pa perela je asmin taru Ebu Bekr, upravo Resulullah alaihi salatu wasalam, hem vas del. U što je Rasul sam počela soje, puti soje, ona je ništa. Ama di kelle kaj ništo na nešukar. Kedi kela u proleso, neni šublilo, neni plapene sa otrono škorpioni, halale, Allah valem so sine. Pa Resulullah alaihi salam dova ke gehen plutski jari, koje svoro pro, nemo sa stilu. Pa čula Resulullah salam celo rad kod ja pećina, a u mušrikija len rodena. Kad sabare više, u mušrikija celo rad rodingen. Uduri ka pravjolo sabaj, onda resle baš kod ja pećina kod te garabila, o Ebu Bekr Sidik, hemo Resulullah alaihi salatu wasalam, pa Ebu Bekr ke diklale nam veliki pećina, ili upravo saravile, lelate si kirini pemte da pa Allah kere pejgamber se pa ja Rasulallah, kad bi neko samo te lehari dikela jako pire pre, bi dikena mene bijara kena mene. Pa Resulullah alaihi salam, jedine se vakeri, prenosino do Allah azza wa jalla ki suratul Tauba, ko salam da to ajeti, ma sumi sinea taru duj manuša, kolen cartano o Allah, ma si kirintu, lah tahzan, inna Allahe ma'ana, ma si kirintu, ma Allahi tano o Ebu Bekr, amen car, o amen pazinela. Pa u Turo s.a.s. a čula znači Ebu Bekrea neko bordive, kod ja pećina, a je familija taro Ebu Bekr bi o veliki usluga lenge garabde sinea, nena lenge hajbe. Sađi ko to Allahi nadela izuni, ola duj te džan, hijra te keren, te muken, e Mekka prema Medina. Pa kada olaci dijeviše tari pećina i tlile, pa volende primetine nema starljenjeg taro manuša, kola na veriniku Allahi, suraka, a u kasnije kao muslimani, ovi ne mušriko koja kao momenti. Pa Ebu Bekr kada diklale kao suraka palilende, obavestine peygambere kuma ja Rasulallah kuma eke parlamente i tamo suraka, kanaka irani penapal, kađaka izdajinjamen, kavakeri kajinam, hem ka ameno mekenije parlamente. Rasul sam kuma se masikiritu. Pa Allah starđana u suraka palilende pratinevane, so desenete. O gras upravkova ovelo suraka lesere pre potoninen Andreja ni pu. Hemo gras na štiti ušter. Pa rini pe džilesto Resulem pučele, kuma
Kajranetu ti napala in tu čarea mare trage. To jest mati zdajne amen, mati tare amen. Irine obma asuka dobina me baši od ovako me tu menu čarju, maka dobine onarutnice tari Kisra. So kasnijem čačide singola, kogo muslimana oslovinena, znači Kisra, ta od ova o kraljikova vikingja, preplača či pase o zlato, od ova narutnice so sine, dingjanen baš o suraka, so se koga je rasanilo, eme kendijenke da resljako drumo, opsi kavdjanin je pogrešno drumo, te nađan palo drumo kaj sino pejgamberem Ebu Bekr ne bili lenta starem. Pa ova nastavinen piro drumo im resena znači ani Medina. A kad reseki Medina mamuša olen, najšuže doček len je kerge. Pa od te počmini nemo periodi tako daveti e pejgambere so ali salatu wasalam ani Medina. Živino pejgambere ani Medina, hem kilate živinena zajedno oleja o jevreja, o jahudi. Kola kerge baro zarari. Kola bute pejgamberen taro narodu ben Israil, kaso Allah bičagja udarja. Allah kana živinena e pejgambereja ki Medina zajedno. Olenca u Rasul sallam potpisini mirovna ugovorja. Znači kaj ko mir nakazadinen pe nako ljubte nako borbe. No međutim Jahudije sa Jahudije, Allah uvek od Allah dogovorja so potpisije, uvek pagle. Na bešleku pirulafi, pa čak Allah korkorida, hema kale peygambere, mangite mudaren, sa sobute mudargi. Rasul sam borini pe protivlente. Borini pe protivlente, a ne samen paldeljen saktari Medina. Znači, vazdija je vojska, margja perenca, pobedi gjalen, a okolo oresla čileki Medina sa i kal gjalen. Pa ostojino pejgamberi državata v islami, hem igari lufta, piravi i kerala lufta kod Roma Allahe soro, pobedini kjanguni bitka, ki bitka ko Bedr, ko Uhud, ke ova sine bitka ne save ashabija je dunja nakle, ko Handek kana sine, ko mušriki aspoisalile pirema mušenca, a stardile ne save savezni konca, aba Allah azzawajal ne hvale dingja muslimaja te pobedine. Ki Hudejbija o Allah isvađar dela bari pobeda, a ovtoto berš ki hijra, to jest ovtoto berš pali hijra, irini po Rasul sama ni Mekka, hemo Allah oslobodila, to jest osvojini je Mekka. Andani si kenin sabari, se sirata Rasul sam tani bud bari, ame sam ti kalav najkratko, mi željam koja Ramazan, celo Ramazan balugavamo samo iz sira u životu Resulesova. Pa i samo je pa naharinčao. Pa Rasul salam marala preko druga Allah esoro i nika star nadarao sem tar Allah azzawajal. A čhola ni Medina te živini dež bež. Angja dostavingja o risala, to jest od vas svoja Allah i ne bičangja, pelja piro imanetim piri obaveza, hem agar kedja sađi kote na gelo pire gospodare interesel, bešla bute delegacijenca taro razno dini, olen bi sikavi taro islamim taro lesere propisija. O Rasula alaihi salam hine je taro najpobožna manuša. Buto postija, a rakjate bud kildinga Allah se azzawajal. Svako je krat bi kildini, nekada pobuter tar je kvašerat, a nekada da binakel većina eračakoro binakavi koji badeti. Sad su Allah azzawajal gdje se po Korani, a tu kildin rakjate osim kla je tikno deo latar na ali pobuter neni. Pa je prilika kolo Bilali ko Rasul alaihi salam, hem rodela izuni te delo ezani baš o sabah namazi. Aba Resula je peygambere kildini rovela, a hem Aisha prenosini ko Rasul salam bari kaj da si kavi sine baš o piru meti. Amen geda. Kuma bi uštao rakjate, bila abdeste, onda bi kildini, hem bi ukujini, Rabbi Allah, a tu olen te kazningjan, on ta ne tire robija. A olen je te uprostingjan, a tu čači pase silno, sijan, hem si tu hikmeti, pa bi ačun, pa bi rovel, pa bi ki do akeri, Rabbi ummeti, ummeti. O Allah, miro ummeti. Gajla bi kiravi taro piru narodi. Koliko je ljamen perajani. O Rasul alaihi salam sine najskromno, ništa tari dunja na ine, a šajatoveli, a ništa nam angla lata,
Masekija binaken, ako je lesor ker ne bi ništa ta maske radila. Masekija binaken. A on ne bi ovelle ko ker, nešto su bišajte keradila. Ta ribari boko, Resul alaihi salam, ko pirovo gibi bar pandel. A kad nasinele su te hal, togaž bi pejgamberi postinao. Penjadita ne predaje od keror sasam pučela je peronuja. I sam nešto hajbaset, ma vallahi nam. Dobro, kla me avdi postinao, me avdi svim postači. Subhanallah. Ne bi oveli ništa baš u iftari, osim je kurma, ne bi. Ma pa je tamo penjado, kada ne nama nušataro ehlul sofa. A ehlul sofa ta nema nuša, kola ko dva vreme, na jedine ništo, živinena, ki džamija pejgamberi sira alaihissalam. Pa je divije kolenda ravela marila kudar ko Resuli. Počela i svi nešto te denma te hapu. Pa kufula je Aisha radijallahu ta'ala anha, rodela i kuma, wallahi na njame ništa hajbasa. Ništo na štija raki su bišaj delma više te hapu. Penjadoj tamo kao. Rasul sallam imeli najšu želje debi, sad prema muhamuša, a gar prema lipi familija. Rasul sallam kad bi na kelčak uzalo je vladija maksamija, on bi delen selam sine. A afi bi kerel, emanušenje kula pa Allah ina verina. Sine budkovlo, nika se nepravda zgumina kerga, čak prema lohajvanja, blago sine, na sine osobo ne možda. Dobro sam se pakla, Allah je zađeki suratu Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tuto Muhammed, bit će adjam neli baš osvetil, samo sa rahmeti, subhanallah. Lesiri sluga, lesoro sluga koja je neti knomak sami, lajne sidnu mali, koja kjeri knomak, deš berš na khabjum ko pejgamberi, koja lesoro ker, le izmeti kerjum, a omangi nikad nava kerjam, sosja kavana kerjam, kada nešto ne bi završinao. Deš berš kerjali izmeti, a nikad kritika na dingjale se, ili te viktile se, ili te pištile se, sosa kvana završinjam, sosa kvam ukran, deš berš subhanallah. Rasul sallam je najpravedni insan ki bio. Allah manuš ki džamija, zamisli. Allah Andrej ki džamija manuš. Hem mutrela pe Andrej ki džamija. O ashabi alele odmah tušten te mudare. Maš po aj. Kama čoren panjoti. Da je ništo. Rasul sallam je najšužo edebi. Niti pa ima mušet derja, niti poprineste vika dingja, niti bila čelea ponašingja. Nisam prijam huke ljanin čuren panin gotov kad hovjano. Edebi. A gdje mi bi kulama nušt harala istruja, gdje žene kirina me ne vika kada. Gdje što berš pa ni hijra, Rasul sam kerala hađ. A u dva hađu jednom dobinjana, hađetul vada, oprosno hađ. Ko hađ bio akiro Rasul sallam, hudu anni menasikekum. Len mandar bicikloven mandar, obredi atumare, se šajđi berševi šamin na kare same. Pa kada je reji risaljive tamo hađ, Rasul sallam nasvalil ki početka taro, dešuje to berš sad kerja e hijđer, pa hijđer. Ona svali pali soro taro diveđi kod dive, sa povuter barilo. I nele bari duk košero, bari glavo bolja. Pa rodijataru pirehanume, tea čol ki je Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa o tea čola divesencar. A ona svali pali sorova sa pozorom. Pa kuvalo bilani, izunite del, pa izani bašo sabah namazite u kujini, a u Resuli repučel kildingeri omanuša piro namazi. Irino bilali plan naja Resulallah ola tu tađi keren. A ovinene bari temperatura en groznica upravo peste. Pa ovakve djalinge anen čoren pani uprav mande. Pa kada osjeti sanilo hari pofino, lela tu uštel. A kada uštilo, ona spali pa palen le perav djane, hem ko ne sve spelo. Pa olale lele, hem uklele znači na palalki postele. Kada uprav peste, pučla kildingeli omanuša. Lanaja Rasulallah tu tađi kerena. Pa Rasul je rodila pani, pale tane tu prolesle, tari bari temperatura su sineli, ne. Pa kada palo tri droma dikla, kaj na ne pošukan, togaš naredime bila lese optiklolem te predvodine manušenko namazi. Ema ko jedno velan gunodrom, neko te predvodino namazi, uzalo pejgamberi alaihissalam. Pa manuša ovena tužna je mazumi, so desini pe kaj o pejgamberi.
Emprindi jatsine. Sabah od kindja sham jatsia, pejgamberi ne iklola Sariman. A čovjek i priliku stela se naštiti iklol ema mušente predvodi niko namazi. Jedire osetini pe pofino iklola maškarko narodu hemnegi hudba kera. A pali hudba, pa Allah lafesova kerjaki hudba, o Ebu Bekr počminja terovel. Su se džanja kaj omeri bajtanu paše e pejgambere alaihi salatu wasalam. Pa uno dire o Resul alaihi salam che della pire famiglia olem te opomenini, olem te oporučini. Pa je Fatima radijallahu ta'ala anha počmini terovel tari tuga. Sabajke prhavdjova, a ov e Aisha ovela hem navalimo u prilate, upravo olakiri koja mu si, ove dunja više na tla Allahi nesiri duša lela. Proširini pe haberiki Medina kao Resul alaihi salam e dunja na tla. Pa maškar olende ovena manusha kula na veruine na kodova. A je kolendar tano omeri radijallahu ta'ala ovke čuja kao haberi, uštilne vakerja, ma wallahi, ko vakeri kao Resuli mulo, me ole sablaja ka kuav. I to je Ebu Bekr radijallahu ta'ala koja je nele pobari kontrola. Me vakera jarkuna ko obožavinga je Muhammede, nek žanil kao Muhammedi mulo. Ko obožavinga Allahe, wallahi tamo džib dojem večno. Allah Muhammedi tamo samo pejgamberi, a gdje oleste da pejgamberi asine. Pa ko mulo, pa ne bi tumen kerinen tumen kod ovan lider sosijende. I lekcije. Ko obožavija e Allahe ko Ramazani. Ko Ramazani kajđa, ovela ima kelo, krajali soro avela. Abo Allahi tamo dovakova čola. Neka si ibadeti valani, svako dive, celo beš, celo životo lesete kera. Wa'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. A to obožavim tire gospodare, sađi ko te so, e duša navelađi ko grklani. Pa palo su na kila i dunja u Resuli, pa gunena le palo dujdive, pa vakiro ennes, kama ke da Allah pejgamberi ki Medina. Hala, e Medina sija i ja, baro nurila tari krilodova dive. A ke da pejgamberi mulo ki Medina, tega ni ki Medina učarjajek baroka lipa. Pa gyare halalen završini pe paloni stranica taro knjiga, vakeriba taro pejgamberija nešto ko kratko, ima klajtane vakeriba, klajtane so, najšuže vakeriba, taro pejgamberija, klajtane čačutne događaje. Nahnu nakusu alejke ahsen al-qasas, amen tu menge po Allah azza wa jalla, najšuže priče vakeraje. Priče kula čačit nasjede singepe, priče kula na nehajgare, kula na nezmislime paramiza, nego gledajtane priče kula čačeki dunja de singepe, hem kula menge vala intumen opomena, lendar poruka im poukatela, a ujedno da maru imani te barjo, inša Allah. Allah je molina to prostinim tu putin, kabulja maru ibadeti te kerel, Allah je azawđene molina, podigli amin te zorakir, te kerlame pošukar muslimanja te ova. Allah je molina, Ebo kalente parvari, e kušalente čalari, e nasvalente sastjari, e vlade okolini simane, Allah inenge tebi čalel. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, ovne sastekutima nisam.